Ćao ljudi, dobrodošli na kanal Drugim rečima. U ovoj pretposlednjoj epizodi sage o knjizi Kevina Mitnicka The Art of Invisibility radimo 5 novih reči i 2 nova izraza, ali pre toga bi samo htjela da se zahvalim nekom od vas ko me postavio na TikTok, jer ja TikTok nemam, ali sam dobila komentar kao da znaju sa TikToka. Da, sigurno si bila ti, pričala si o nekim porukama i hakerima, bit će onda da sam stvarno ja. Kako god bio, hvala. Možda bude vetar u leđe da se pojavim u još nekom formatu osim ovog youtuberskog, ali za sad mi je i ovo previše zato što sam ja one woman show i apsolutno sve radim sama, sve što ima veze s ovim i onda to baš zna onako nekada bude iscrpljujuće što objašnjava ove nehumane pauze, ali hvala na razumevanju. I perdona. hvala na tome, baš onako jedno simpatično iznenađenje. Dakle, danas počinjemo pričom o nemačkom političaru, čovjek po imenu Malte Spitz, koji je rešio da tuži svog mobilnog operatera da bi dobio uvid u podatke koje mobilni operator o njemu zapravo ima. Pošto ih je dobio na sudu, on je tu otkrio da je njegov mobilni operator za samo 6 mjeseci zabeležio o njemu više od 85.000 podataka. Znači, oni su apsolutno sve sačuvali i gde je bio, lokacije, i kog je zvao, i koliko je trajao taj razgovor, i kom je slao poruke, i kad je koristio internet, i znači sve što vam padne na pamet, oni su sačuvali. Što rekla ona pesma, you name it, we got it. I sad sve to možda i ne zvuči toliko strašno, koliko izgleda zastrašujuće kad se vidi. Jer ovi nemački političari u saradnji s nekom organizacijom napravili su interaktivnu mapu na osnovu svih tih prikupljenih podataka i onda vi tačno vidite kako se on kretao, gde je bio, koliko se zadržavao. Onda je baš malo zastrašujuće. To postoji na YouTube-u, stavit ću vam link u opisu profila. I sve nas to dovodi do našeg prvog citata za danas, a on glasi: Most people would never equate simply carrying a cell phone with forfeiting their right not to be tracked by the government. But that's what carrying a phone amounts to these days. Ovaj citat je fenomenalan jer sam se ja tu dvoumila da li da obrađujemo equate ili da obrađujemo forfeit ili da obrađujemo amount kao glagol. I odlučila sam se za equate, tako da vi možete možda u solo režiji da odradite i ove ostale. Equate je glagol i može da bude prelazni i neprelazni. I kao prelazni glagol znači izjednačiti ili izjednačavati, a kao neprelazni izjednačavati se ili biti jednak. Pa bi onda recimo kao prelazni glagol mogli da equate upotrebimo u rečenici Can we equate silence with consent? Or can we equate wealth with happiness? A kao neprelazni mogli bi da kažemo recimo In my point of view, freedom and safety equate. Sljedeći deo je manje više obnavljanje onog o čemu smo već pričali u prethodnim epizodama, to jest o čemu je Mitnick pričao u prethodnim epizodama, a to je da GPS nije jedini način da se pronađe lokacija na kojoj smo, čak i ako smo isključili lokaciju. Jer šta se dešava? Ok, mi smo isključili lokaciju, ali naš telefon da bi radio, on mora da odašilje signal koji se onda odbija one tornjeve i onda budući da oni svi znaju na kojim se mjestima nalaze ti tornjevi, ako se signal odbija više tih tornjeva, to je veća šansa da se što preciznije odredi lokacija na kojoj smo. Ne mogu trenutno se sjetiti u kojoj epizodi smo to pričali, ali znam da je to bilo ona kao cell tower triangulation. To je jedan način, a drugi je da mi prosto damo pristup svim ovim aplikacijama koje nam traže lokaciju da bi radile, ne znam, vremenska prognoza ili nemam pojma za praćenje Google Maps i onda oni to koriste u pozadini. Mogućnost je da, znači mi nismo dozvolili aplikacijama da koriste lokaciju, isključili smo lokaciju na telefonu, ali nam se telefon povezuje na Wi-Fi i budući da postoji datoteka svih tih rutera i njihovih adresa, vrlo je lako da se pretpostavi da u slučaju da je moj telefon povezan na Wi-Fi Gile šampion izraziti favorit, da sam ja ili kod nekog gileta na gajbi ili da sam u blizini. Inače, knjiga Sumanuta je uticala na to da ja kupim ovakvu masku za telefon. A imam i onu napred, ono što prikriva prednju kameru. Tako da nas to dovodi do druge reči za danas. So it's clear that the simple act of going for a walk today is fraught with opportunities for others to track your behavior.
fraught može da bude i imenica i pridev. I ovo je super primjer, se podsjetimo one prethodne epizode kad sam ja objašnjavala zašto mi učenje preko aplikacija nije baš leglo, jer konsultacije sa internetom, sa konkretno ChatGPT-em, je došlo do konflikta jer sam ja rekla da je fraught imenica i pridev, gde je meni program veštačka inteligencija odgovorila kako fraught nije imenica, to je samo pridev. I sad, budući da sam ja štreber koji je sve to prvo proverio kroz enciklopedijski rečnik, ja, ono što se kaže, Srbija se saginjati neće, ne popuštam i kažem imenice. Ne, to je pridev. Prvo što je bizarno, zato što se radi o mašini i o programu koji onako, mislim, ne zvuči programski, zvuči kao neko ko je izrevoltiran što ja neću da slušam. Tako da sam prvo morala tu da reagujem i ono kao da dajem one thumbs down i da objašnjavam zašto takvi odgovori nikako nisu u redu. Onda smo došli do toga da je bilo neko ono kao korišćeno kao imenica, ali to su, ne znam, kao pluskvamperfekt davno prošlo vreme i to se više sad tako ne upotrebljava i sad se upotrebljava samo kao pridev. Ma nije bitno da li se sad upotrebljava samo kao pridev, znači bitno je da može da bude i pridev i imenica. Jezik je živa stvar i menja se i u tome je najveća draž, jer on vama može da garantuje da fraught neće, ne znam, sledeće godine povrati staru slavu kao imenica. To je jezik, to je živa stvar, to se menja. A s druge strane, čak i da se ništa od toga ne desi, zar ne bi bilo super da znate da je to ako čitate, ne znam, Šekspira, recimo, pošto je neko poslovan perfekt, meni pada na pamet staro engleski, znači ako čitate Šekspira i ne iđete na fraught, ne bude vam čudno što je na tom mjestu u rečenici, znači što nije pridev, nego je imenica. Mislim da je sasvim ok da to znamo. Zašto bi neko, u ovom slučaju veštačka inteligencija, da ne kažem kod, ograničavao znanje koje ja želim da imam? No pasara. Tako da, fraught može da bude i imenica i pridev. Kao imenica korišćeno je u značenju tovar, breme, teret. Kao pridev ima dva značenja. Prvo je natovaren ili krcat, a drugo je ispunjen, pun, prepun. I u ovom našem citatu iskorišćen je u drugom značenju. Ja ću ovdje da dam primjer koji bi glasio: Our communication was fraught with misunderstandings. U sljedećem delu se meeting nadovezuje na aplikacije, na ne znam, pametne satove koji pokazuju broj koraka, puls, temperaturu, mere vam nivo kiselnika u krvi, prate ciklus, kalorije, disanje, kvalitet sna. I sve to zapravo spada pod termin biometrijski podaci, ono najprivatnije o nama što postoji. I te podatke delimo nekad svesno, a nekad nesvesno. Svesno znači ono kad oni nama daju, i to smo isto pričali u nekoj od prethodnih epizoda, da se složimo s uslovima korišćenja, znači imamo ono terms and conditions i onda to niko od nas ne pročita, nego automatski samo scrollamo na dole, kliknemo važi, ok, i onda smo mi tu u stvari prihvatili da ćemo u nekom trenutku da im damo bubreg. Oni u tom delu uljudno provuku da će da prosleđuju dalje te podatke, da će da ih dele. Međutim, postoje, da kažem, po što piše Mitnik u knjizi, situacije kada aplikacija to radi bez naše dozvole. A uz opravdanje da je to neophodno da bi se unapredila sama aplikacija ili korisničko iskustvo. Znači da oni bez našeg znanja šalju sve te podatke svojoj firmi. To što rekla pesma, dok mi tapkamo umjesto ova firma samo raste, a sve s ciljem dalje monetizacije. I onda je naš citat za ovaj deo knjige. And surprise, these apps are set to radio home the data to the company, ostensibly just to collect it for future review by the owner, but also to share it sometimes without your active consent. Naša treća reč za danas je ostensibly. To je prilog sa značenjem prividno, na oko, na izgled. Znači kada nešto izgleda kao da ima jednu svrhu, a zapravo ima sasvim neku drugu svrhu. Ili što bi naš narod rekao, ispod mire sto đavola vire. Meni nekako super asocijacija za ovu reč, sve one prijateljske posete ambasadora ovih zemalja koji su malo ozbiljniji igrači našem državnom vrhu, koje su sve tako prijateljske. Sve nekako posle tih prijateljskih poseta tok politike našeg državnog vrha se menja za 180 stepeni. Tako da možda te prijateljske posete nisu toliko u prijateljske svrhe koliko u vaspitno popravne. Mi možemo tu da kažemo ostensibly it was just a friendly visit. Ali onda možemo tu da dodamo i ovaj pridev od malo pre pa da kažemo fraught with tension.
jer pretpostavljamo da jeste. Sljedeća priča svodi u 19. vek, ni manje ni više, jer se tada pojavila fotografija kako mi znamo danas i oni su bili užasnuti činjenicom da neko to može da ih fotografiše dok oni sede u parku ili se igraju sa decom i ugrožavaju im na taj način privatnost. I tada su dva pravnika, Warren i Brandeis, napisali tekst u kome su tvrdili da fotografija kao takva tada i novine koje su to objavljivale provaljuju u, pazite sad, svete prostore privatnog života. Kako li bi onda njima ova današnjica izgledala, budući da su nama kamere na svakom koraku, malte ne svaki lokal ima svoju kameru, svaka zgrada ima svoju kameru, svaki telefon ima svoju kameru. Tu su nam sad i dronovi, znači slika se, snima se bez pitanja, bez dozvole, ponekad i krišom, što je onako baš neljudski i krajnje degutantno. Ako su oni u 19. veku osjećali da im je sveti prostor privatnog života ugrožen time, kako bi onda mi mogli da opišemo ovo danas? Recimo, invazija. Veliki brat stvarnost. To nas sve dovodi do sljedećeg citata. They proposed that US law should formally recognize privacy and in part to stem the tide of surreptitious photography impose liability for any intrusions. Surreptitious je pridjev i ima dva značenja. Što se ovog prvog značenja tiče, meni je to bilo beskrajno zabavno jer, slušajte sad ovako, može da znači prokraden, a može da znači iskajšaren, što god to značilo. A ovdje je upotrebljen u drugom značenju, a to je tajan, potajan, skriven, prekriven. I ima i treće značenje, poturen ili ovdje je znači iskorišćen u ovom drugom značenju. I ovo nam ostavlja jednu super mogućnost da se mi osvrnemo na one prethodne reči iz prethodnih epizoda koje su imali slično značenje. Se sjećate kad smo pominjali covert i clandestine iz knjige o Sea. Sad imamo i ovaj surreptitious. Onda kako bi sad napravili razliku između ta tri termina kad svaki od njih je neka vrsta tajnosti. Znači za covert smo rekli da je to nešto tajno, ali prikriveno. Za clandestine smo rekli da je tajno, ali uglavnom nezakonito. I za surreptitious možemo da kažemo da je potajno. Meni je palo na pamet da upotrebim sva tri termina u jednoj rečenici. Surreptitious photos can become a covert evidence in a clandestine operation. Te fotografije koje smo mi potajno snimili, one mogu da postanu tajni dokaz u nekoj totalno ilegalnoj operaciji. Smo kod snimanja sa svih strana, u Japanu su izmislili neke naočare koje emituju svetlost oko očiju i tako zbunjuju ove sisteme za prepoznavanje lica i to se zove privacy visor. Ove informacije do kojih sam ja došla tvrde da one rade samo protiv kamera slabijeg intenziteta, koriste infracrveno svetlo, a da ove sigurnosne kamere uglavnom ne koriste tu infrared refleksiju. Postoji tu i ona asimetrična šminka sa kontrastnim šarama, to ste možda viđali po mrežama, takozvana insane make-up. I ona ometa prepoznavanje lica i zovu još i CV dazzle, computer vision dazzle. Citat je: Photosensitive light is emitted around the eyes to thwart facial recognition systems. Ovdje ću opet da se nadovežem na ono što sam pričala u prethodnoj epizodi o korišćenju aplikacija i o veštačke inteligencije za učenje jezika. Ova reč thwart može da bude prilog, može da bude predlog, može da bude imenica, može da bude glagol, prelazni i neprelazni. Ima ukupno, izbrojala sam po enciklopedijskom rečniku, 42 značenja. I onda kaže ovaj ChatGPT, a to znači da aktivno sprečiti da se nešto desi. Važi. Znači, on je dao definiciju za glagol, za thwart kao glagol i samo jednu, a po enciklopedijskom rečniku thwart kao glagol ima, sad ću da vam kažem, 20 kao prelazni glagol značenja, 8 značenja kao neprelazni glagol. To su neke onako stvari koje treba da znate kad se oslanjate na aplikacije i na veštačku inteligenciju. Thwart je u ovom našem citatu iz knjige upotrebljen kao prelazni glagol sa značenjem omesti, osujetiti, sprečiti. Pa tu možemo da kažemo, recimo, u duhu ove knjige, his attempts to access the system were thwarted by encryption.
Ili, ako se sjetimo one epizode kad smo pričali o lodzinkama, možemo da kažemo strong passwords thwarted their attempts to steal the data. Sljedeća priča nas vodi do našeg prvog izraza i radi se o čovjeku koji je izmislio McAfee virus scan, John McAfee. To je tako jedna bizarna priča, jer je ovaj čovjek, znači, napravio taj antivirus program, zgrnuo silne pare, prodao sve što je imao, pokupio se, otišao u Španiju, tamo kupio neko imanje na obali i rešio da se povuče iz javnog života. Međutim, njega je španska policija ganjala jer su ga sumnjičili da je imao svoju paravojsku i da je bio umešan u smrt komšije. I pošto su oni njega stavili pod nadzor, reši da pobegne u ilegalu skroz. I onda, opet kažem, vrlo bizarno, jer se radi o čovjeku koji je izmislio taj antivirus, onda on reši da otvori blog. I što je najveća fora, nisu oni njega uhapsili zato što ga je blog odao. Ne, oni su njega našli i uhapsili zato što je na internetu osvanula fotografija sa njim. Uglavnom, sve te digitalne fotografije koje mi pravimo imaju te takozvane EXIF podatke koje se automatski čuvaju. Oni su na osnovu tih podataka uspjeli da mu odredi lokaciju, da ga nađu i da ga uhapse. I baš je neslavno završio. Pronašli su ga obešenog u ćeliji. I to nas sve dovodi do našeg prvog izraza za danas, to get off the grid. I citat je: Take it from me, if you're trying to get off the grid and totally disappear, you don't want to start a blog. Kaže mitnik, ja se slažem, mislim čoveč, s kojim mozgom. Ali eto, dešava se i najboljim. To get off the grid bi bilo nešto kao kod nas ono da ne stanemo sa radara. Ono što je nekad bilo to be or not to be, bi sad recimo moglo da bude to get off the grid or to go full media exposure. Što otprilike opisuje moje trenutno stanje svijesti, jer se ja klackam između toga da čuvam ovce na staroj planini ili da onako grunem full media exposure, pa vidjet ćemo koja će strana da pretegne. Posljednji izraz za danas dolazi iz priče koja je meni onako baš bila revolucionarna. Još 2013. znači su stručnjaci za bezbednost upozoravali da automobili mogu da se hakuju. I skretali su pažnju na povećani broj digitalnih sistema, povezivanje sa internetom, daljinsko paljenje, GPS praćenje. Mi tu imamo dva ozbiljna igrača. Jedan je bio Charlie Miller, drugi bio Chris Valasek i oni su u saradnji sa novinarom po imenu Andy Greenberg. Oni su hakovali džip na daljinu. I to uopšte nije bilo onako kao neki eksperiment u kontrolisanim uslovima. Ne, znači auto je bio na autoputu. Oni su uspjeli da ga hakuju dok je bio u vožnji, uspjeli da mu preuzmu kontrolu nad volanom, klimom i radijom. I dokazali da ne samo da je nebezbedno po vozača, nego i po putnike, ali i sve ljude u saobraćaju okolo. Njihov motiv je bio da javnosti izvrši pritisak na zakonodavce i da se nešto uradi po tom pitanju i promeni. I uspjeli su. Oni su počeli da upozoravaju 2013. 2015. je bio ovaj eksperiment. Ja sam onda istražila da vidim koje firme su zapravo reagovale na to i mogu da vam kažem da je zapravo samo jedna firma preduzela konkretne korake i onako su baš zbog toga porasli u mojim očima. To je Chrysler, američki. Znači on je povukao skoro 1,5 miliona vozila, 1,4 miliona vozila, uključujući ovaj Jeep Cherokee i još neke, znači zbog bezbednostnih ispravki i dali su im softverski update. Tako da nas to dovodi do našeg posljednjeg izraza za danas, a to je a tall order i citat je: That turned out to be a tall order even for a guy who was expecting to have his car hacked. A tall order bi ovdje bio težak, zahtevan zadatak, kao recimo neki izazov, ali ni malo lak izazov. Pa bi primjeri za tall order bili getting into Harvard is a tall order, learning a language in a couple of months is a tall order. Znači ništa toga nije nemoguće, ali je zahtevno i teško. U mom slučaju, posting every week is a tall order. Hopefully not for long.
Tako da, drugari, to nam je sve za danas, za ovu pretposljednju epizodu zidanja Skadra na Bojani o Mitnikovoj The Art of Invisibility. Još jedna i kraj, sljedeću knjigu biram ja, to smo se već dogovorili. Mislim, volim što smo se dogovorili, što sam ja rekla, ja biram, ali smo se dogovorili. Sve linkove koje on pominje u ovoj knjizi, a koji su relevantni za ono što sam gojila za epizodu, su vam u opisu videa. Do sljedećeg viđenja, budite dobro, čuvajte se i čuvajte reči. Vidimo se. Ćao ljudi!